Bible se pana yengba matamda baptism mi matang yaure. Baptism jarok pa sesiga aikoina yamne hena khangba ma mathau tai. Mi kharana de baptism haiba se Christian oibigi na baptism tawna ba wakhan su dumaina popo mayam su leinaramani. Aduma po aikoi baptism se yamna luna khanba mathau tai. Baptism sesiga maru ba point khara yauri maduri matang do ninga si haidorisi. Matthew 28:19 da ai Manipurisu parakan Englishu parakan mani maram masina nakoina chattuna jat pumna mapu sebok semu aduga makoibu mapa machani pa amasung thawai aseng bagi mingda baptize lo sini haiba se 28:19 Matthew da. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Go. Nakoina chattuna jat punong pu sebok semu aduga makoibu mapa machanipa amasung thawai asembagi mingda baptize lo haiba se hairamba wahai oibunina akhoi mase baptize lo deba yade lo dori baptize tawnden aduna aikoina masi thajaba amoina tawdaba yadaba Krista thajaba Prabhu Jisu Krista thajaba tawdaba yadaba adugi su mathak Jisu masamaksu Jordan Turian damarse baptize lo khiaba. As we are followers of Lord Jesus Christ, whatever He did, and we have to imitate from Him. Mangondi ke sukuna tamma tabada. Magi matung inna chalaga mana tawba mongdo khoi tawdaba targa de yate. Magna tawbani mag masamaksu Jordan Turenda lawkibani same adumana akusu lawduribani. Aikona baptism se tawba mathau tabada. Ko adutadi sigisida baptism se tawraga akoida kari benefit kari oiba phangbage. Ko baptize tawraba matungda akoina phangjaba se kari no baptize tawba matungda akoi se kari kanajabage point ane khatang ai haige point amana kain haba matamda ishwar gi wahidu inban nasana obey tawra koi we obey Lord Jesus Christ akoina ishwana haramba wahidu akoina illaga chatle magi haiba inba amoina ku obedience ona ku uraga ne aba maduma amalaire amana kaino to confess our faith ko publicly mapan thokna aise Krista thajaba amani habase baptism tawraba matungda mayam de uthokpa ngamjare Krista thajai Prabhu Jisu Krista thajai sastan khuding gi chatli sastan namajing khuding gi thaja khuding chatli hairaga baptism tawdabada sum leiba wari bu ko mayam su leina namone aba adudo natabeda hojikse kaina habase hek baptism taw matungda aise mapan thona mayam amade Krista gi tung inba ama oire habase ai isan haidok jaba ngamjare aba mapung phajare aba madugi aingonda mapangan do aingonda leijare aba aduni madugi dona number ahobagi point do maina leirase ko baptism tawraba matung da kana jaba se kari no haibadu na hojikise aduga baptism can wash away our sins I call Acts 22 gi 16 da ko pakon sapasin gi chapter 22 gi 13 ta suman ain and now what are you waiting for? Get up and be baptized and wash away your sins, calling on His name. Hojing nahan na thinthariba karigano haugalu baptize lo amasung ibungo gi ming kaujaduna na pa samthu anania na khogi soul da haikebigi matang ko aduna hojikta haibadu karino haugalu nang thinthariba karigano haugalu haugatuna ibungo gi ming kaujaduna baptize lo aduga na pap samthu sina takpase karina haiba matamda pap se samthu pagi maram amane baptism is also for washing our sins akhoi gi pap se samthu pagi na cover to pagi na te samthu pagi akhoi de jaujaram ba akhoi gi pap se mase samthu pagi maram amana kaino baptism is like a burial of Lord Jesus Christ ko baptism to was Prabhu Jisu Krista na fummaduga mane heaven ado sumaina ibulai Romans 6:4 da we are therefore buried with him through baptism ko Romans ki taruk ki mari da kamai aikoi se ising da lupa matamda baptism se tawba matamda akoi se kadawre Jisu Krista na fummaduga mane heaven ado akoi isina ayamba tawthba mi punamak sinsia loi punamak ising da sumana laipaga ngasai gi Jisu Krista na fumbaduga manahan mane ising de kon changwa matamda ising da ikon swana lupthakiba matamda Jisu Krista na ngasai gi manungda fummaga leihibado
ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯕꯥꯞꯇꯤꯖꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯐꯨꯃꯤꯟꯅꯕꯗꯨꯒ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ 6:4ꯗ we have therefore buried with him through baptism ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯂꯣꯁꯥꯏꯒꯤ 2:23ꯗꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯕꯅꯤ ꯕꯥꯞꯇꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯐꯨꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯥꯞꯇꯤꯖꯝ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯕꯤꯕ ꯐꯪꯕꯗ ꯌꯥꯎꯔꯦꯕ 16:16ꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ whoever believes and is baptized will be saved but whoever doesn't believe will be condemned ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯊꯥꯖꯔꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯥꯞꯇꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯕ ꯀꯣ ꯊꯥꯖꯔꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯥꯞꯇꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯥꯕꯨ ꯀꯟꯕꯤꯒꯅꯤ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯃꯍꯥꯗꯨꯗꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯇꯥꯍꯟꯒꯅꯤ ꯀꯣ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯇꯥꯔꯒ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯁꯥꯁꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯇꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯥꯞꯇꯤꯖꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯊꯥꯖꯔꯒꯅꯤ ꯕꯥꯞꯇꯤꯖꯝ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ whoever believe and baptize ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤ ꯈꯪꯉꯒ ꯕꯥꯞꯇꯤꯖꯝ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯤ ꯀꯟꯕꯤꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯀꯟꯕꯤꯕ ꯐꯪꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯣꯟꯅ ꯏꯕ ꯑꯐꯕ ꯋꯥꯄꯥꯎ 3:5ꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯑꯝꯇꯪ ꯄꯥꯒꯦ ꯖꯤꯁꯨꯅ ꯈꯨꯝꯈꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯑꯩꯅ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯆꯪꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯄꯥꯔꯛꯀꯦ Jesus answered ꯀꯣ I tell you the truth no one can enter the kingdom of the God unless he is born of water and the spirit ꯇꯥꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯊꯥꯡꯒꯩꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯋꯥꯏꯗ ꯅꯧꯅ ꯄꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯠꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯐꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯄꯣ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯥꯞꯇꯤꯖꯝꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯖꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯀꯩꯅꯣ if anyone is not born in the water and spirit 이싱다 아무슨 타와이다 복드버디 닌토글 레박다 짱버 야데 하이디 설거다 짱버 야디 하이버네 아로 따르디 아이코이시 따우다브나 파브라 따우브나 파브라 아이코는 후직 레이시 거리기다막도나 시르가 로이바 크기 나떼바 코는 레이시 아이코 pun시세 ngasi khara lerame hayeng khara lere chahi manga taram lere adu lerega 시르가 로이가도도 나떼 아코이디 아모카수 로이바도 아모카 모마탕 아초고 타와 모 khaleya aduna istorgi ningthol leba akoi thawai dana nauna mu anogo sakta mamagala sagada leina bege damakti haujik si yamna thau ta aduna isingda amasum thawai da nauna poktragadi ko sogi ningthol leba changba yade ko aina de kappi lawi ko ai baptin tawnan bege damakta ready tawde aina de kappi lawi ai tungda ai kamai tawri sagada kabigena somda ma ki ahan bagi oi ballambi first ki ekoi step se lahud ba taragadi su kana dewa aduna asagi baptism se atuke matik mathau tabani tawdabasu yadaba tawragasu madu khakna loiba nataba tawraba matungda hawai ge baptism ama khakkasu mathau tare ado nungdang sida aina yamna tenna ko matam se lobani aduna hojiki hai khiba mayam dugi manung de duga aikona yamna hendana khanjadabase sarga lebakta changna nabi ge damakta isage pap kokna nabi ge damakta isona hairamba wado inba miyama oina leina nabi ge damakta ko aikoi magi wahisi inba taban mana kaman tarme akoi inba tara khudamai ai ama example ma pir gai lo cha singsiga aina haire ai hapta amagi 1 week ge damakta ai silong de sakani aduga nang sige thabak se tawramu खुदामन आगे गार्डन से नंग पूरा फिनिशिंग तौदना बेर खाजनदना लई थाना पूरा कंप्लीट तौ लेरमो अन हायरगा आई चखरे अब फॉर एग्जांपल वाली आई चखरे सेम अदुनी जीसु सु मा चखरे बनी माना हाय मी आई विल बैक सून एंड हाय मेबा आई थुना लाकने हायबा आई न सई विक्टोरिया दा हायबवना आई एम कमिंग बैक सून आई लायबा आई शिलोंग चली बनी अदुगा आई थुना लाइबने हाय मेबा आई चले विक्टोरिया दा वाशिनर जीसु चखरे मायाम दा वाशिनर मेबा जिसु हेंग लाको मतम कदौरे अखोई से गलातिया की 3:27 नि मतुंगना माबो फीगुमना सेले है फीगुमना सेटप ताद मागी ट्रेडिशन तो क्रिश्चियन यंग उ फंगने आबा आई से ततना सो हाइबर सी वाइ से मैते फी सेले मैते हन उने आबा क्रिश्चियन की फी सेले क्रिश्चियन हाइ कोंगन द क्रिश्चियन की मचा माना उ फंगने आबा सिजन आइना शिलोंग दिगे हलगे विक्टोरिया ना तौरम भो उब मतन आइना अतुके मते हराव गने आबा अस विक्टोरिया नंग याम फजन तौरमे नंग आइना हाइब पुनम लोरमे गार्डन से फजन सेम में इसिंग से फजन लेकोन चारमे लेसु फजन में क्या फजन या हराव ने बाइना
haraudai na victor the blessing ujan pithokine ba haraugane ba full of joy lerakane ba same adumena Christian amona lakpa matamda magi wahai inna leiraba misingdo madugma haraugane ba adotadi akoina pokpasidi sargagidamukta pokpone nagrik oina bigidamakta aduta sarga jobung ngamdragadi akoi heyeng kona norokta taba taragadi akoi kari kanaren miuni hingbai Krista thajar biku kari hai aduna ngasai kari hai atopa sastri wahi amada hai aikoina polna haibani masi wahi si Krista se amu hingalamdaba tarabadi aikoina pau sando amba punna masi loina arembani Krista di ahingba isora mani Krista na sibadigi hingalamdaba taragadi aikoina sando ba pau punna aremani haibana same adumaina Krista lakani Krista lakpa matanda aikoi mayam punamaksi aikoi ready to lace madugi damakta ngasi nungdang asida yamna tenna maruiba point khartang si haijabani ko aiko khudingmak isuna hena bopi bo isunu